Kreatif talim bilimi kompleksin jedegi alınıp çıksın. Tüzgünlüğüm jedege. Жолдош жетекчи, 10-11 класстын окуучулары 23 февраль улуу ата мекенди коргоочулар күнүнө саптык көрсөтүүгө даяр. Рапорт берген ротанын командири Осмонлиев Фирдос. 10-11 класс ата мекенди коргоочулар күнүнө саптык карамыкка даяр. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. 23 февраль ата мекенди коргоо күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ура! Ура! Ура!
İkinci, üçüncü zor. Kalkta koy. Rüm. İki adam aldına kadın. Da. Kalkta koy. Rüm. Birinci spot komandiri. Saptı көрсетуін başla. Birinci zor. Қатарменен сана. Екінші, үшінші, бесінші. Алтынчы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он екінші. Есеп бүтті. Birinci, екіншіге сана. Екінші, бірінші, екінші, екінші. Birinci, üçüncüге сана. Üçüncü, birinci, ikinci, üçüncü. Bir қатардан, екі қатарға тізіп. Оң, оп. Арқа қайрыл. Сол, оп. Арқа қайрыл. Рысбеков, маған кел. Сіздің бұйрығыңызбен Рысбек президент алдыңызға келді. Орнынан тұр. Жарайды. Арыстанбекова, Мен, қатардан шық. жарайды. Орнынан тұр. Жарайды. Талғарбеков, маған кел. Жарайды. Талғарбеков Нұрбақта сіздің бұйрығыңызбен кел. Орнынан тұр. Жарайды. Нұрғалы қызы, Мен, қатардан шық. жарайды. Орнынан тұр. Жарайды. İskenderова, Мен, маған кел. жарайды. Мен Искендерова әлі сіздің бұйрығыңызбен келдім. Орнынан тұр. Жарайды. Екі қатардан, бір қатарға тізіп. Ортадан, Айжандан, оңға солға бір қадам. Қадам. Да. Ортадан, Айжандан, оңнан солдан бір қадам. Қадам. Да. Bir қатардан, үш қатарға тізіп. Оң, оп. İkinci, üçüncü zor. Kalkta koy. Rüm. Aldına, üç kalan kadın. Da. Kalkta koy. Rüm. Қадаммен астыға, қадам. Да. Сол. Сол. Арқа қой. Оң. Оп. Арқа қой. Sol. Olma. Olma. Bir, iki. Üçüncü zor. Birinci geçe sana. İkinci, üçüncü zor. Aldına, üç kadın. Kadın. Da. Saptır kılamı hastada. Kadam. Yok.
Sol. Esip. Esip. Sol. Burada. Gel, mazarda gel, adamını taşla, kıvır gel. Anamız yok ellerimiz, mantığımız biz, sevgimiz, bazılarımız elden biz. Boranlar, boğumlar, hayatın dönüp uçuda dal. Başı bulaşır halkam kız, çamlamayı verenler kız, cep boğazlar yar. Şiddet, aramını taştaydı. Sol. Orta. Orta. Sol. Hop. 3 katardan, 1 katarga dizip. İkincisi o. Aldılar 3 kadam. Da. Sizden düz doğru. Katar menzuna. İki. Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, 11. Eser bitti. Birinci ekşi sana. Birinci, ikinci, birinci, Birinci, üçüncü sana. ikinci. Bir katardan, iki katarga dizip. O. Arka kay, sol, o. Arka kay, Amerika. Magen. Ben de Alınbek Feller sizin bölümünüz boyunca geldim. Ordinatör. Geray. Demirbekova. Magen. Ben Demirbekov altına sizin bürüz boyunca geldim. Ordinatör. Caray. Katardan çık. Ordinatör. Zvod, iki katardan, bir katarga zil. Ortadan, iki kadam, onga sola bir kadam, da. Ondan soldan, ortaga, iki kadam, bir kadam, da. Bir katardan, üç katarga zil. O. İnterval distansı aldı. Sizden düz doğru. Aldığa, saptık kadamı, kadam. Da. Bir, iki, üç. Sol. Hop. Attakay. Yürü. Hop. Attakay. Yürü.
Alga bir kadam, tak. Interval станция алға. Түздің, түзді. Алдыға сатты қадаммен қадам. Да. Bir, üç, bir, üç. Sol. Keser. Keser. Sol. Да. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ordular. To'xta, bir, iki. Sol, kol. Üç qatardan bir qatarga zil. Üçüncü zvod. Aldıga iki qadam. Da. Üçüncü zvod. Çaçıra. Üçüncü zvod, bir atara, zil. Üçüncü zvod komandir. Evet. Saltı көрсөтүүнү başla. Nuray. Düzdün, düz tut. Katarı menen sana. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. 9-ncü, 10-ncü, 11-ci, 2-nci, 13-cü, 14-cü, 15-ci, 16-cı, 17-ci, 18-ci. Esep büttü. Birinci, ikinci, sana. Birinci, ikinci, ikinci, Birinci, ikinci. birinci, üçüncü, sana. Birinci, ikinci, üçüncü, ikinci. Bir katardan iki katarga zil. O, ko. Arka kay, rıl. Sol, ro. Arka kay, rıl. Akbek. Evet, Aga gel. kolay. Ben Ağabey'e bayraksın. Buyurun üstüne geldim. Tatu. Ağay. Bekleyin o. Ben Katardan çık. Жарай. Orada tut. Жарай. Adilbekov. Ben, Katardan çık. Saray. Orduna tut. Saray. İki katardan bir katarga zil. Bir katardan üç katarga zil. Екінші звод. Алдыға екі қадам. Да. İnterval distansı. Ma, bırak. Sattık kadam benim. Aldığa kadam. Ha. Bir,
Soğuk. Рота, чашира! Взводный командир, вагайны! Взводтардың дұшпанға тізбе. Düzül. Üçüncü spor. Üç katlar var. Düzül.
Muhallimde çalışmalar. Biz bugün size medisinalı cerrahları gösteriyoruz. Birinci medisinalı cerrah bu nedeniyle bu adamın ömrünü saqlab qoluvchi tez jana negizgi maqsadi bo'lib sanaladi. Shu birinchi medisinalı cerrah menен sizlar adamın ömrünü saqlab qolishga bo'ladi jana aloqani yaxshirtuga da'vo bo'ladi. Birinciden sözsüz turda yardım değeri dalında bize adamın kursu tekrar kursudur. İnsan vasıf kursu teşebbüs götürüyor. Bu oldu. Oysa oldu ki oldu yol basın mı oldu teşebbüs oldu. Eğer de sizler kursu sezbeyce anlatabilirseniz sözsüz turda 102, 112, o 103, 112 bölümünde çalışmalar zararlı. Anneler tekemeli eğer de puls sokup kalınca adam dem alып kalsa anda biz olsa жүрөгкө масаж жасайбыз. Жүрөгкө масаж жасаганда анын абдан көп маанилүү жерлери бар. Мисалы үчүн жүрөгкө масаж жасаганда эки кол керек жана бир алаканды алабыз, экинчи алаканды ушинтип учкаштырабыз. Ошондон кийин биз эң биринчиси адам деген катуу жерге жатыш керек. Жумшак жерге жатса эффективдүү болбой калат. Ошондуктан биз эки колубузду алабыз дагы жана колубузду мындай түз алабыз, эффективдүү болуш үчүн. Жана массажды баштайбыз. Баштаганда 1 минутада ушундай темп менен 100 же 120 жолу болуш керек. Жана тереңдиги 5-6 сантиметр болуш керек. Ошентип жүрөгкө массаж жасаса болот. Tura alemi olsa, eklinde adam eski robotun olsa başka çarpanda, hoş çarpanda olmarak. Mesela bu eski robot kalı devletleri, bu robotta degen eşkaşın adam hoşlar olda saklanışız gerek. Sebebi adam degen adamız bence hatta dema albar hoşlukta tutup hoşluktu. Bu robotta biz bir mutlu götürüyoruz. Kol üstünde, yağmur olsardı, bize kapta olan adamdı konuşuz gerek. Oşunda bana adam degen dema kanı, yaşlı boyundalı adamın ömrünü saklanıp hoşluktu. Ana sözsüz tutup tez jardamda çalışmalar deyip, bu jumlada adamın bilinçli jardamı. Jumtuda gelsek, her bir adam degen bu jardamda kılabiliş gerek. Sebebi degende uçular bolup kalaşı mümkün, bir adamın joşosuz yerге boşkaran olur. Oşunduktan bularda içine de bilse dağı bilim esmerge deyip durgan zarur. Kömür programlarına jumlada. Кайсы учурларда жана кантип туура көрсөтүү жолдорун жөнүндө айтып беребиз. Биринчи медициналык жардам бул өзү дарыгерлер келгенче адамдын өмүрүн сактоо үчүн жасалган алга чыккан аракеттер. Эң негизгиси бул коркпоо, тез ойлонуу жана туура аракеттер жасоо. Биринчиден дем алуунун жана жүрөктүн токтолушу, ошондой эле клиникалык өлүм. Белгилери дем алуусу жок болот жана эс абалын жоготкон, тамыр кагышынын жок болушу. Эмне кылышыбыз керек? Биринчиден жабырлануучуну катуу жерге чалкасынан жаткырышыбыз керек. Андан кийин дем алуучу жолдорлорду ачышыбыз керек. Башын артка кайрып, төмөнкү жагын алдыга жылдырабыз. Дем алуусун текшерип, бетибизди эңкейтирип жана абанын кыймылын сезебиз. Дем алуусу жок болсо, биринчиден өпкө жана жүрөк реанимациясын жасайбыз. Бул жактан көкүрөккө 30 жолу басуу керек. Андан кийин 2 жолу дем берүү кымасын аткарабыз. Жана дем алуусу калыбына келгенче биз деген же дарыгерлер келгенче улантабыз. Күйүктөр деген бул өзү эмне? Күйүк деген бул химиялык реакциялардын, жогорку температуранын же болбосо нурлануунун таасири астында теринин же башка ткандардын жаркаланышы. Күйүктүн себебинин чыгышы боюнча 4 бөлүнөт. Термикалык, нурлануунун таасири астында, химиялык реакциялардын таасиринин астында жана бөлүнөт. Анын 4 даражасы болот. Биринчи даражасы бул эң эле жеңил учуру болот. Биринчи даражасында адамдын териси жөн эле кызарып, ал учурда биз болсо 10-15 мүнөт муздак сууну коюшубуз керек.
экинчи дереже болгондо теринин үстүндө мындай бүртүкчүлөр пайда болот. Аны кандай учурда болбосо аны тешибеш керек. Аны стерилдүү бинт менен же болбосо кездеме менен байлаш керек. Үчүнчү жана төртүнчү учурлары бул эң оор учурлары. Ал учурда адамдын терең ткандары жарыкланат. Ал учурда биз тез жардамга чалып, же болбосо адамды ооруканага алып барышыбыз керек. Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Бүгүн биз сиздерге кайнагуу жана сүрөттүн сунушу тууралуу айтып беребиз. Эң биринчиден кайнагуу деген бул кандын, кан тамырларынын жарака кетиши, кан адамдын организминин дароо абалы. Эң биринчиден ошол адамдын колунан кан кеткенде биз болсо 103 тез жардам кызматына чалабыз дагы чакырабыз. Ал эми ал кезде биз биринчи жардамды көрсөтөбүз. Эң биринчиден биздин колубуз таза болуш керек жана биз болсо мындай перчаткаларды кийип алышыбыз керек. Жарака кеткен жерден алысыраак булчуң эт жакты болсо биз катуу байлап алабыз. Катуу кызыл байлап алабыз. Ал эми экинчи варианты биз кичине бошотуп алабыз дагы, мындай таякчаны алып алабыз, катуураак таякчаны. Жана аны байлап турайбыз. Мына кан өтпөш керек да бул жерден. Жана экинчи биз жаракатка кайрылсак, жаракатты болсо биз бит менен таза марка менен оруп алабыз. Бул сөзсүз таза болуш керек. Оруп алгандан кийин биз болсо эгер кан огош кетер ага берсе, анда башка дагы марка алып туруп, колубуз менен басып турабыз жана тез жардам келгенче адамдын абалын карап турабыз. Пульсун колунан жана мойнунан текшере алабыз. Ал эми сынок жөнүндө айта кетсек, сыноктун эки түрү бар, ачык жана жаңы сынок. Жаңы сынокта кол өтө шишкен да, анан катуу оюлат. Ал эми ачык сынокта сынган сөөк болсо терин жарып кетет дагы, сыртка чыгып көрүнүп турат. Биз бул учурда биринчи жардам кантип көрсөтөбүз? Биз таза материалды же чурун алабыз. Аны ушу жаракат кеткен жерде басып турабыз. Басып туруп, бир катуу таякчаны коюп туруп, аны бит менен оруйбуз. Бит менен орогондон кийин буну биз жоолук менен же бир материал менен моюнга асып коебуз. Сынган жер кыймылсыз абалда туруш керек. Ошондуктан биз буну моюнга асып бекитип коебуз. Ал эми сыноктун эң кооптуу түрү бул болсо умуртка жагынын, умуртка сөөгүнүн сынышы. Бул учурда биз эмне кылабыз? Биз жаракат кеткен адамды түз тегизип жаткырабыз. Аны тынч абалда коюп коюшубуз керек. Аны көп кыймылдатып берсек, анда нерв тамырчалары үзүлүп, өтө оор абалга түшүшү мүмкүн. Силер сөзсүз түрдө тез жардам чакырышыңар керек. Себеби негизги дарылоону дарыгер гана жүргүзө алат. Ошондуктан дарыгерге сөзсүз түрдө кайрылып калам. Внимание, газы! Круг, гоп! Круг, гоп! Отбой, газ!
Кружков. Кружков. Отбой газ. Внимание. Газы. Кружков. Кружков. Отбой газ. Let's go. Let's go. Мен кыргызмын, мен алга кыргыз халкым. Мен кыргызмын, улуу кыргыз бойдон келет калгым. Кыргыз улут кран жигит. Жаралган экем, кылың гарып бирок кыргыз бойдон калган. Мен миң өлүп миң тирилген, мен ушундай калкмын. Батыр манас атам болгон, ал менин гана атам. Миң талашып кырылган, манас Кыргызстан чыккан. Let's go. Let's go. Батырларга бай келген, кыран жигиттерди элин баалап берген. Кыргыз элим намыс көйнү намысына бек турган. Батырыбыз манас чыккан, батыр болгон баласы. Арасынан кыргызымдын чыккан тайлак батыры. Аргай жеримден аргин жерди. Батырыбыз курма бегибиз шатар чыккан экен, батырыбыз ата кер дабылды. Кыран күчтүү болгон экен, балбай деген батырым. Кожомулдай күчтүү курман жандатка устай. Эне батыр жаңыл мырза менен чыккан кызсай кал. Айта берсе кечти көңгүс азыр дене. Кыргыздар беттен чейинбиз. Let's go. Let's go. Мен кыргыз
Evet. Rota, çarşına. Rota, dört kolonlama, zil. Dön. Düz dur. Altıga, saptık adamlayın. Adam. Tamam. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Sol.
2, 3, dur, 1, 2. Dön. Düz dur. Расцветали яблони и груши, плавали туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила, листья заводила, расстегнула сизый барабан. Песенка девичья, ты лети, заря за солнце вслед. И кольцу на дальнем граниче от Катюши передай привет. И кольцу на дальнем граниче от Катюши передай привет. Пусть вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть держит родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть держит родную, а любовь Катюша сбережет. Erkin tur. To'xta, tuzim, tez tur. Atamekenni qo'rg'onida qatnashganingizlar uchun alqishlar yana. Atamekenga xizmat qilamiz. Bosh tur. Patriot jigitler gelin canım Alar üçün yer, alar üçün ulu Katamegen, ata jurt degen Jeli duban jerden birimlikte Begem alar eline, yerine can verir Alar çin çürükün tereng at verir Alar bir-birine doğanday indi Agatın çürü cana uranlar Algatanlar set güçtü el çürük Gelet namusunu begen jerin Direk alar Бүгінгі күн шын әлі азыр бізде мекеніміздің өрігі жолында дүниелік биіктікке кіргіз еліміз мекеніміз жетіш үшін оңғы жол деген başlatқан. Оңғы жол деген кіргіз еліміздің өз жолына, өз жолына жауапкерлеріміз кәдімгідей кіргіз елінің батырларындай, чоғыларындай даярдықтарды көру міндет тұрады. Атамекенді қорғау деген жалғызды аскерге тиешіміз соғылғанда біздің азырғы міндетіміз әрбір жаранды міндеті ошо оңғыдан өтішіп жаңаша жол мекенімізді қорғау жақсы оқыса, жақсы еңбек қылса бір жерде қандай еңбек қылып қандай жетішкендік болса оңымызда ошоның барлығы мекеніміздің өз ішіне өркіндесіне жол болады екен. Ошол жолға түсуіміз керек. Мен біріншіден
Sizlerin dayanlarını görüp çıktığınızı ayırdım. Sizler bugün katışkan bu Doğru 11. klasının okuşları sizlerge ben abdan desoluk alayım, kutluklayım sizlerdi bağırlardı. Bugünkü yaşakayım özgürlüğün dayanlarını görmezdim. Çindirim ormana görmezdim. Ben oşun baykadım. Oşun için mekanimizin ciltleri buyursa gelecek mallarımız gelecekte çıldığında mekan doğru olsalar bol olsun. Oşun işlerinde atkalıp da bölüşelim. Ders olukta ol, işine iyilikli ol, okumalarda taşlı ol. Önemli de Altay'a oşun dergezdir. Ben Cengiç'tin birinci Cengiç günü, 65. yılı. Birinci yolu Cengiç günü Oşu'da aktarılgan. Oşu Moskva'da, Belgra'da. Oşu'nun katışkan Joker'in şu soldat olup duruyor. İyi çalar. Atamekende Qurg'oqchilar günde arналган ish-charalarimizning jeytida shu bugungi ish-charada eng iqtidorni ko'rsatgan o'quvchilarga sinflarida grammatikalarni topshirmoqchimiz. Albatta biz sevgili og'ayimiz Ali Gashimovga so'z berib grammatikalarni topshiramiz. Bugün bizde suyuklu mektebimizde dair abdan mıhtı dayatılgan iş-çara öttü. Bu iş-çara Atamekenli Qurg'oqchilarga arналган iş-çara öttü. Bu dönemde benim işteki bir aytсам, ötken yılında, ötken yılın bolup kaldı da 1917 yıllarında Alubaq'tan azı tarihten oku atasına revolütsiya ötken padişahçılık birlikte karşı oşonda Hristiyanska жұмысшылар жана дыйкандар куралды күчтөрү жыйылган, чогултулган, түзүлгөн. Ошондо ушул февралдын аяк жайы болуп калган. Анан 23 февралда ошондон кийин аталган. Ошол куралды күчтөр рабочий христианский армия деп аталганда. Бирок ошол СССРдин убагында граждандык согуш өттү. Андай улуу атамекендик согуш өттү. Андан кийин чегараны коргоого катышкан бүт 18'de толгон улуу азыркы агайлар айтып өтпөдүбү? Биз баштап ошол убакта бизде кызмат өтөдүк. Азыр агайларымдын арасында да бар. Азыркы убактагыдай 1 жыл эмес, 2 жыл, 3 жыл кызмат өтөп келгенбиз. Андан кийин мына азыр сиздер ошону улантып келатасыңар. Дагы айта кеткенде мына жакында эле мындай айта кетиш керек. Биздин кыргыз элибизде, жерибизде чегара жаңжалы болуп өттү. Ошол демилген жаштар, силерден эле бираз эле улуураак жаштар, чегарада тургандар, ыктыярдуу баргандар, улуулардан баштап мекенди коргоо деген мына деп ошол жерден анан чегарадан бурман болушту, жарадар болушту. Бул биздин чегарабызды сактап калышты. Акыры анан чегара бекиди, азыр туруктуу болуп турат. Буга кимдер катышты? Мына ушундай эле даярдык көргөн силердей жаштар катышты. Көбүнчө жаштар катышты. Азыр биздин кыргыз мамлекетибиздин куралдуу күчтөрү чегарасы абдан мекенде ишенебиз. Мына кийин биздин президентибиз Садыр Нурматовичтин демилгеси менен эмне деген мына куралдуу күчтөр алынды. Куралдуу күчтөрдө ошо кызматка жоопкерлердин турак жайы кийимдеринен бери, куралдарынан бери баары кайта жаңыланып түзүлдү. Ошондуктан биз ишеним менен азыр айта алабыз, биздин куралдуу күчтөр Азиянын дүйнөлүк куралдуу күчтөрдүн катарына толуктатылды. Эми бүгүнкү биздин иш-чара боюнча азыр мынакей баарын көрүп туттук, же дагы эжеңерге да көрдү. Эми силерге жыйынтыгын эми агайларга айтсын. Kıymetli okuyucular, Kreatif Talim Bilimleri Kompleksinin 10-11 klasının okuyucular arasında ötkürülgen Atamekenli Qurg'oqchilarning gününe arналган iş-charada mekençil nominatsiyasına tatlıkta olman için 11 klasının okuyucusu Arslanbekova Nursulu Timena. Şundayla mekençil nominatsiyasına tatlıkta olman için 11 klasının okuyucusu Azarbekova
классының оқушысы Melisa Ayana сыйланады. Атамекенді қорғаушылардың күніне арналған іс-шараға пневматикалық құралдан бұта ату кездесуінде 3-ші орынға татықты болған үшін 11-2 класының оқушысы Melisa Ayana сыйланады. 37 Uzakta şu oturganlarga түшүнүктүү болуш үчүн экрандарга чыгарып атабыз. Упайлары тират берген, ошону жыйынтыгы. Ошол эле пневматикалык куралдан бута атуу мелдешинде 2-чи орунга татыктуу болгон үчүн 11 класстын окуучусу Садыбекова Аружан тилана 40 упай алды. Pnevmatikалық құралдан бұта ату мектешінде 1-ші орынға татықты болған үшін 11 класының оқушысы Абдрасулова Айкөгүл сыйланады. Айкөгүл 41 балл алды. Креативтайны білім беру комплексінің 10-11 класының оқушылар арасында өткөрүлгөн Атамекенді қорғаушылардың күніне арналған турникке тартылуу мектешинде 3-ші орынға татыктуу болгон үчүн 11 класстын окуучусу Талгарбеков Нурбатов 26 жолу артында экен азаматым. Ошол эле турникке тартылуу мектешинде 2-ші орынга татыктуу болгон үчүн 11 класстын окуучусу Шакиров Билал 34 жолу тартылган. Турникке тартылуу мелдешинде татыктуу болгон үчүн 11 класстын окуучусу Сагынбеков Улук 36 жолу тартылган. Пневматикалык куралдан бута атуу мелдешинде жалпы команда арасында 175 упай топтоп 3-чү орунга ээ болгон 11-2 классы сыйланат. Жалпы класс. Ошондой эле 187 упай топтоо менен 2-чү орунга ээ болгон 11-1 классы. Pnevmatikалық құралдан бута атуу мелдешинде жалпы команда арасында 198 упай топтоп 1-чи орунга жетишкен 11 классы сыйланат. Эми Атамекенди коргоочулардын күнүнө арналган балдар арасында кол күрөш мелдешинде 3-чү орунга татыктуу болгон үчүн 11 классы сыйланат. Кол күрөш мелдешинде 2-чи орунга татыктуу болгон үчүн 11-1 классы сыйланат. Балдар арасында кол күрөш мелдешинде 1-чи орунга татыктуу болгон үчүн 11-2 классы сыйланат. Атамекенди коргоочулардын күнүнө арналган иш-чарада жерден түртүнүү мелдешинде 1-чи орунга татыктуу болгон үчүн 11-1 классы сыйланат. Ушул эле номинация менен 2-чи орунга татыктуу болгон үчүн 11-2 классы сыйланат. Жер түртүнүү мелдешинде 3-чү орунга татыктуу болгон үчүн 11 классы сыйланат. Атамекенди коргоочулардын күнүнө арналган газга каршы шайманды тагылып чечүүдө 1-чи орунга татыктуу болгон үчүн 11-1 классы сыйланат. Газга каршы шайманды тагылып чечүүдө 2-чи орунга татыктуу болгон үчүн 11-2 классы сыйланат.
ele naminasyonu 3. orunga tatlıklı olduğu için 11 klas sinema. Atamekeni Horgoçlar'ın günü anlanan kızlar arasında bol güreş meyleşinde 1. orunga tatlıklı olduğu için 11 erkek klas sinema. Kızlar arasında bol güreş meyleşinde 2. orunga tatlıklı olduğu için 11. Kızlar arasında bol güreş meyleşinde 3. orunga tatlıklı olduğu için 11 klası silahı. Tabii Horgoçlar'ın günü anlanan kızlar arasında arkan tartı sınavında 3. orunga tatlıklı olduğu için 11 erkek klası silahı. Taşlar arkan tartı 2. orunga ayı olduğu için 11 klas silahı. Sınavda 1. orunga tatlıklı olduğu için 11 klas silahı. Horgoçlar'ın günde anlanan ballar arasında arkan tatlı sınavında 3. orunga tatlıklı olduğu için 11 klas silahı. Ballar arasında arkan tatlı sınavında 2. orunga tatlıklı olduğu için 11 2 klas silahı. Ballar arasında arkan tatlıda 1. orunga olduğu için 11 1 klası. Arkan tatlı. Atamekeni Horgoçlar'ın günü anlanan Kalaşnikov avtomatında номер 12 жана 14 бөлүгүнү ылдап жана тараптар 3. орунга татыктуу болуп кеткен 11 класс сыйлана. Kalaşnikov автоматын номер 13 14 бөлүгүсүн ылдап жана тараптар үчүн 2. орунга татыктуу болгон үчүн 11 класс сыйлана. Ушул эле номинация менен 1. орунга татыктуу болгон үчүн 11 2 классы сыйлана. Atamekeni Horgoçlar'ın gününe arналган ошада 1. tez yardam көрсөтүү укуктарын өргүттүү аттарып 3. орунга татыктуу болгон үчүн 11 2 класс сыйлана. Тез yardam көрсөтүү укуктарын тарчага өргүттүү аттарып 2. орунга татыктуу болгон үчүн 11 1 класс сыйлана. 1. tez yardam укуктарын тарчага өргүттүү аттарып 1. orunga tatыктуу болгон үчүн 11 класс сыйлана. Ыр аткаруу номинациясына татыктуу болгон үчүн 11 1 класс сыйлана. Жана 2 класска мыкты командалык уюм номинациясына татыктуу болгон үчүн 11 2 класстын окуучусу Осмоналиев Редо сыйлана. Эми жалпы командалык жыйынтык экен. Стали Минибер комплексинин 10-11 класс окуучулар арасында өткөрүлгөн Атамекенди коргоочулардын күнүнө арналган салтанаттуу кароо сынакта 3. орунга татыктуу болгон үчүн 11 классы сыйлана. Жалпы командалык эсепте Атамекенди Horgoçlar'ın күнүнө арналган салтанаттуу кароо сынакта 2. орунга татыктуу болгон үчүн 11 2 класс сыйлана. Атамекенди коргоочулардын күнүнө арналган салтанаттуу кароо сынакта 1. орунга татыктуу болгон үчүн 11 1 классы сыйлана.